Oleh tu kena hian enge soila thaberang katia tun laya mi pui ti lian berhi soi mai afwanga katia enge tun lai hian mi puin ti tian manlen ber kan ti chuan corruption ani mi zo thongin hlem hlet na kan tia chu politician tele ami mir hian tun ma zong song aya kan veita baka ko ran hian na sale zwalin aron veita ani tun tha trantir lama khan Presbyterian ko ran chuan in khom puilian presbytery somnga le pakhat aneya chuan agenda corruption hoizong presbytery paruk in khom puin anon pasa thalea Mizoram synod in khom puiliana chung thu chu chai ani lona angai nom hle don ani kumdang song songa in synod in khom pui lo thleng tur hian ram le nam angong dona kan ngai ven po aphu le don ani corruption chungchanga hian ko ran hi angoi mai ngai lova sang ka kwa somriat pani kum khan corruption do pui kum alo puang to a sang ka kwa som kwa pani te sang ka kwa som kwa pariata te sinot hian corruption chungchang ni achai chhozela tisuan tun tha presbytery frangina an thu pas hi han enta ila pakata chuan Aizol is presbytery ania an agenda chu atiang hiani sinotin eiruk na le lemlet na hi tun aya na sazokin doro se antiani chu sinota alu don ani panina chimphei presbytery tun aya na sain sinotin lemlet na doro se tiani le a pathumna marthang presbytery in thanna filfai awam theinan beipui thak niro se in thana vot leizan vak kan tiang chi sumsem kan han tiang chi hei hian kan ram in than ati top em awangin na kumai thana hian lom tura hian in tu na tanga lo ka beipui lo thak atul an tiani is always true kanom vena presbytery chuan thil zorle fala buk na le te na dik kan man theinan sinatin malaro se tivelea corruption chungchang tho ani champhai no chuan grape wine hi ko ranian sacramental wine a leve toro se ti te an pas baka sumle paya lemle na corruption do konga sinot mala tura rot na karot biala tranga lo lu chu sinota kal zero sekanti tin an lo pas ve boka Aizol Central Presbytery chuan kutling lova sumlak lu le atlo na sum sem le don atop theinan ko franin na sale zwalin malaro se tivele tani kumin ang tluka ko franin khom puilian frang a etiang agenda ramle nam chungchang ron lut hi ala om love voina hian ko fran amanga nga au chuak tani heng agenda presbytery lo lut hi bial pastor bial frang pakhat mai nilawa tanga ron lut khom te poma pastor bial in khoma chuan ko ran mal frang atangin alo lut boka chumikal zel chu ron chhozelin no ngai an no la sinot thleng thei tla kan ngai chu thlefimin tuna chuan khang kan soitak te khan sinot in khom pui ro rel tong don ta ani hey helai a hian poimo zual chu sem policy chungchang kan soya bu pante po ke point ka zia to kha heng hi voina hianin
khom puilianin het kan manifesto kan da poi mo em sem policy hian kan tharau lam nun thlengin ati chetoni ati piang sual toni kan lo ti thin min ron vei pui hi chunglam na tho tharau thiang hlim na tho ani ang ti ka ringa athona sem athona don kutling lo sum lak lu anon ti ta chat mai ni Bible zirtina kal ania wangin ko ranin na sale zualin hei hi atop theinan mala ro sen ti ta a nakumin thana he ko ran du dan kala sem policy manga vot ron zong le anomani chuan party a politica kan om na chan lam da thain kan tharau lam nun tharau mi kan ni na te piang thar kan ni na te ring tu kan ni na te tanga khirin ko ran du lo zong policy vot zon na ron zuar le chu ko ran mi le abikin rong bol tu chin tan pe chuan kan tel vezel na tan amoy to lo ti hi kan ngai tua chua thale in ka fiani ten tuna hian ko ran chau ni lavin YMA alo au chuak vele tabuka tun thani somni pasare mani mai akhan thing sul khia a YMA rorel chuan eruk na are thainan central YMA in malaro se aron ti vele tani ko ran na nau chuak zo chawa kan NGO lian ber au chuak le ta ani chulai kara chuan sarkar thazok beisei nain mi puiril ru alwa neutral te le hian kan siam le tur sarkar hi a thazok ani lo palang ti hi an hlau to ni in alanga chuwangin ZPM hian anti-corruption measures kan nea kan policy khan kan da chuaka chutiang sarkar chuam to lo na turin corruption control thei sarkar kan din thei na tura kan mala dan tur kan lo puan chua to lar zual pariat kan soyanga pakanna chuan lok ayta hi Chief Minister Eru na thlenga chui thei tu tur ania aser thiana din ania na thok thei anlani lo investigation ti tu tur po pek anlani lo omlo ang tluk anlani so wangin mi corrupted tan zorama lau tur ala omri lo hei tak mai hi namasanin lok ayukta hi na thok thei turin kan thuam chak nga lang ti kha kan soi ani kha apanina chuan CBI Ko lu ani CBI chungchan kan soi hian chua chal tu kan tok zeu soi to lo athalo mo lo ti fak tu hi kan zinga po kan lom thina amaro chu policy drafting committee CBI Ko lu chungchang hingun takin voi khat mai ni lo voi duai lo kan soi khoma so ta chuan ei huai takami puima din pui au chua pui nge ni ro se ti kha kan par ti thutluk da ni so wang chuan mani mi mal thanem ngai le ne ngi kan soi ani lova kan par ti din na ani awangin kan soi ni ti lo ria ila tuna hian India ma CBI ne na general consent pe Paulo state pariat an lauma chung zinga chuan Christian ram kan laum hi amoi lo le a chu wang ke ni chuan CBI hi na thok thein kan siam dona kan ram police te an thalo kan tina poni lo amaro chu mi zo tual chung pa chu a kan lo in mel ta kan thian te thian le chong kan chung te chung le chong nei kwal vek kan nia chu ba ka cholnia Sunday school kan kai tlanga a buai thak tat ani so wang chuan Sunday school kal ve reng lo tur te ne na da mai te hi a thapian donin alanga heng te hi kan namasa kan nei tur ania corruption ya zawai ti resen chu ne lawang
oi molaya pion in ball pen alo pai ru khenga ti roze vek roze hele an chedonga hian a thei khel lowang ama roz an ni po ron ni sen thei chuang lowang an ti hi chu ni za chung in kan thei zia hi kan fria ti ra kan lan tir non ani kan thei khopang Mizoram ramzim te mi hring tlem te omna Delhi a motor po zat lo te hi pathian du dana an chunga ro rel na nei turin chakna ni lo thil ti thenen lo ka tharau zo kin le ti in ngana na man chungin kan theyang ti hiringila mi puite value system politics le politician le sarkar an thir dan po hi tidang lam ro ti ngai lovin adang lam mayang ti nget takin kan ringa kan ti don ani ti voina ka soidu ani alang le chuan valu pa council kan nei ni kan referee ham tu turten ni enge mo pala lo ma o lo thian turten ni an ham strict view don in alang tlat ani kan valu pa te hian zil posim du lo hi chu kan len lop mai don ang viau mai chu wang chuan hetiang kan system an om te hi kan dang lam bik na ni a Congress khan hetiang deuh tho ethics committee andina relo te an ngai theilova atop tamaya don sarkar hianin spiritual committee andina ni an mani po ka khevekani alom thave dal mai enga man tho tir du lo an ngai theilo kaini ro chuan valu pa council hi kan that pui don ti kan share awangin kan gol veng tua kan mang dona kan chief minister thlengin an mit atlin lo chuan an ti dang lam theiro nei hetiang ang hi party dang hian nei ve seng ti hi ka o pui khop maya ane mene te po hian han nei ve ngat seng chuan tuwe moi chuan zil tho kharinga ziom deuh te kan be sei pui ani apalina chuan monitoring committee kan nei don ni state level a chief minister chair ne noya monitoring committee a manga emne pa thuve don Congress pa thuve don BJP pa thuve don Kofanayo NGO IOT leading citizen tenen kan ram project lian zong en diktu turani party sarkar ni lo wangin mi pui sarkar ni don tlat to wangin Congress de emne IOT tenen kan ram kanen ko tlang don ni chu tiswan contract na te project lian te amuna kalin kan enanga chu committee chuan hey hi chu ana hi awan bituk chunga zongai na lo omlo emani hi ipo sei sakang u anti ani chuan emo a original estimate hi lo follow de ani hi hey quarrel chian na engma te lo thlengnen I revise ang u anti emo ani ngot lo chuan en contract na ma hi azo hun pelin ni khat po kan pot sei don tolo I estimate chen khat point kan revise don tolo ayan na sa takin kan ram asiam thanga sum adai zayanga project pakhat siam nan project pathum lai siam na tham sum aluang ral thinang song song ni kan hum to don ani pangana chuan chief minister in works department ain call don lo works portfolio anei don lo works ani big chu kha chin chula chief minister in portfolio anei don lo ti ngot hi chu dik lo ania works portfolio anei don lo ani kan CM10 department mui PWD ti te an chan chat phot hi chuan lui hi anar tangin anule donani ti achiang sa lutuka eya kan rama ti kholowani so wangin kan chief minister chuan anau te a minister te ain kolang achak lo deu te adom kang zil ngai asilang VUC te nena tangtlangin anvil kualang parungna chuan chief minister le party president ni kanraman kop zelta thunei na zong an kuta om kho mani
hetianga thunei na tam lutuk mimal kutaom hian zo ahara an tluk puya an lal lutuka fellow trina soitam angai lawa chu chu alang renga tuna po thilomek ani heng hi awm ve thailon turin a systemin kan lo in veng loka kan chief minister le minister tereng reng chu ZPM party hian elected OB post until kop thailovang kan tiani kha khan na satakin kongro asudon ani pasarina chuan right to public service atakin kan mangdon mi pui mi mirta sarkar dor ahriam lutuk to chowang chuan mani application te zui ngai lova ati fel hun sarkarin atuk chunga a fel lo nga mai mani na tanga lo nga mai khatiang system kha kan introduce don ani pariana chuan simplification kan tia sarkar kalphung amol mang thayang bera simplify and tinan file tracking device te omtoni tu na chuan file reng kha tu na yan tu do ka na nge om entiare nge pending to ti te create thaidan mechanism om to a ten chu tiang zelin ease of doing ten tia thil ti ol samdan corruption at lem dan amuna department of akal kherlo online ti tha dan te khang ka tun lai khovela chuan introduce animeka heng hi kan mang veang a system hi heng hi adang lam to don kan tiani aba po ka soitur om theyang corruption chungchanga hian kha khadu tok ila kan soibel du chu mi tram khat MLA anni dek deka tram khat minister anni dek deka huan man to tak alenga sup ziamai in mun to tak an le thia in chong that tak an sangal thei zelani ai all India service at kalom ve to MP te kaloni ve to Mizoram planning board vice chairman masaber hikani boka public accounts committee PSC hian chairman ni reiber kani boka tu na MLA kan ni meka kan lo atang hian in sakna dai lo ti ka chiang em ani a thei lo a dai lo mana khan MLA in housing loan nuai nga kan la the ka la ve a tlem ka sak zoma tram le khan nuai som lo lak the tem ka chun zom le a tun trama yan nuai som ni kan puk le the ka puk ve le a ka in chung ka pum ve le a kha ba khati ngai ne om lo re reng MLA lo tang hian minister lo tang point thei lo dik taken kai ni ang chi te pe chu kan lo chung kwa ina an lo chan ve hitle me mani party ton kan sin ve wa na zong kan kara de kan nu pui te meu po hen thu khat em so wangin in ro pui tak han sak ngai ne om lo re nga when I hands over me pui te ka cha do chuan bial tu te theu en sela an lo pha ba ka khosa an ni chuan an chan ai an ei ruan ni ti chiang ro se he ngo hian kan raman ti chiani so wangin hetiang chi reng kan no ngam hun hi lo thleng se kan dua kalphung thar kan ti rual hian kalphung ringot athar atok lo ami hring po kan tharangai budget la pharngai lo te kan ni po ngai in ka sia delhi po budget pharngai lo an sarkar lom khop mai Punjab pa budget for thang congress no rei takan oma an ramat chele maya budget pharngai lo winan han en kola khwan lim khop mai so wangin ram luisia thak thei to lo opposition an ni lai chawa piang thar thin piang thar tak thei to lo thana an lu pui tur chi ram luisia nge tak nei to te hi he party a hian ama tonga kan da thiang lo so wangin kan kalphung atharanga mi hring po kan thar tur ani kha nol ngam tur kan nei to ti riaila chu wang tak chuan mi ten kan laka be seina an han liana min du tu ya an thik thua chiani kai ni ho kan film khurai khop mai
mania mun pakhata mi hausa pakhat chief guest kan ni line guest of honor an mang vedar kan ni thumvel hun kan zuk hung tlang soka anwa ser chipa chief guest kan ya boxing thila mi hausa ve bokha guest of honor an lo som ve sia kan an thutlang lia chu ringot chuan mi tam takri ru zuktina amole podwa karina abo karina ngalo ni lo anti tahlomani mase kalomani khatia ngami ni ru lo na khalom om kati mi ten midang tiang ni lo turin min hualani try to kalma sa te tol thuk na khan kan tol thuk vele hi an lo hlau e mani so wangin khatiang khakan ni le palang tian hlawa anna ma e ma so wang chuanin ko har len puina bo tu bula he ka thutang ti the ngai tu de ngai don ni om ka tia kan bula thu lam hian film khora lo ngai don ani himole ka tia ni so tiang chuan mi pui kan hne na andu tui ani kan thu soi te le kan thil han post ve chun te po hi tu kin thleng khan ka bua a fu la post du si le then light te nia la ani lo point a fu la han ti point chiar thei lo turin a then khan han chok che boka chu tiang khop te so kan in be to ni kan ri ru ya thalo to khop maya khatiang khania wangin film khurse ngai na po yong lova apum puya kan thu soya huwa turom silo fam kim lo tumbung chau mai han la ka fel lo deu te kha alo oma apum puya fel kha chuan kan soi lo thei bik lova khatiang te khan kan in be to ani ole adon le chuan population policy kan soi le zok tiang hey pian tam hi lo ngai khop me khovela ni zan khan kan ko thana ko than me che khom pui lian ni na alo pas to bo zuin kan ko than me chia ten a bikin ngen nan sia mangen ni zan khan thu ka soi nge nge a politician te ain ko than an harmani bad control thila hian sinot hian voi mo zat family planning hi athat lo zia an lo soi to in zirtina lo siam to a sang ni le som ni khan sinot in booklet ati suaka chu booklet ming chu mizo kan pian pun thei mizo kan pian pun thei nan in zirtir kan ngai tiani kan chia to hlom mai thei ti chuan kumin me ni som ni paruka khan poran me chen khom builian voi som pakhat na a oma chuta chuan leaflet an siam le a chitha mal som na tiani an vorlar meka pian pun mani ko ran thewa ko ran mai chia ten in zirti tur antia an kalpui ma bani tuna hianin ti chuan kan ram hi an thlir tai langin kan ram hi kem khatbiala hian mi hring somnga pani chau kan lau mani kan la thole ma han zinila khokhat khopakhat le a pia le in kar hi a ol vek kilani mai ni ram mol kan la nga lu tok ten tu na hian sang ni som pakhat kuma kan growth rate kan pun na rate chu za som point panga pali ania tun mai chuan kan piang phung le tran deu thret ko than la mala na wangin hetiang ret hian lo piang pung chho ta zelila tuna tra kum som khwa sang ni za som pakhata chuan mizoram a hian noi som riat paruk kanom ve chau don ani kan la thol tuk don chu po chu Thomas Robert Malthus akha emi population theory ron ti chuak tuania Malthus theory anti kha kumjani somthum pathum aliam toni a theory khan kovel hi influence na se maya kan pian pun zel chuanin in mun po kan in dai lowang kan in dram chuanga chuti khatia tia kovel mi hring tam lutuk na wanga har chana lo thleng tur kha alo soilo vak maya chu kovel hian a oi riang maya an kalpui sup supani ma se Malthus ngai po hi
voi na hian ron thole ta selagin ale khabu hi su siam tha tawng an ti ni pun hi lo ngai ni ti a kheve tawng an ti ni pathian thu ania evile adamane na in tha pungula a fatam ta lo nei ula leilung hi lua khat ro tia tuile ta kanan thipuk maya nowate chung kwa ne la chu bok chu soi le ni ti chuan bible hi eni langin tam poimo na alanga zudaten an uten ti chuan an nupuiten ro chung thrina chian thla sak thrina mi pakhat uten nupui ro chung chi thla du lo apola piang le ti tla thin kha pathian thinarima ti hlumani ten me charai la in sualna lo khoi palsela naw ka lo tla palsela kha me che pasal lungoi na tok kha ati tla tu kha na petura ni tiani pa lo in sual selangin anu pui kha na pasal kha lo chanin aswal pui pa ka azamo po sakseng akut tan turani pia kan pun hi adu khowela mi hring tam na pia an chang kam khowel mi hring za som kwa panga hian khowel ram za som chau hi kan luani a ola la tam lu tok khowel pumpu ya hian kem khata mi songa le panga chau kan la om so wang chuan atama piang hi an thang saka ten Margaret Sangari kan frianga Margaret Sangari birth control muchuak tu kha hey ring lo mi antichrist ani Krista do tu ani ti te kan fiat athanga China hian birth control anti tak maya fa pakhat chau nei tur anti lai khan nu pa in tar pali zelan chom ngai ta ni mi panin mi pali tar zelan chom ngai ta tar population na sal tuka ni kumatran khan fa pathum nei am phal le to ni China chuan America chu mass production in an kala China chu production by the masses in an kala ni a produce tu tur tam khan dua khovel voina hianin an economy noi anda tam to America poila le pel mai don in fetoni tu na chuani chu an tam wang ani a ei hi an soi tam zel po a thakop maya ko friend a har ma sa a politician te kan har hara chu wan chuan ke ni chuan population policy kan ne ni ti hi hriela i soi zelangu population policy kan ne ya fanei tam kan in zirti dona lo man te kan penona ni scholarship te kan penona ni chu tiang chuan kan pian pun thainan chu ti lo chu khowela Muslim hoen in siam ve du silova kum sang ni somnga chuan Christian min za to don chu tani Muslim ho hian India rama po za som pangan thling der to ni Catholic ho hian an in siam ve du lo Protestant kan in siam vak mai sia henga te po hian kan har suak ta kan ko ran nena lom thu kan soyani alome